खुलुमबाय आं सुब्रत नंदी आयुर्वेदिक स्टोरनिफ्राय बुंदों बङाइगावनि आं 7 तारिखाव बालिपारायाव थांगासिनो दं गोबां मानसि गोबां बेमारिफोर आंनि थाखाय वेट खालामगासिनो दं बिथांमोना नोंसोर जुदि आंखौ लोगो हमनो नागिरदोंमोन 8 तारिखाव फुं 8टानिफ्राय बेलासि 5टासिम आंखौ बालिपारायाव लोगो हमनो हागौ नोंसोर बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालाम आं गासिबो मुलि लाना थांगोन नोंसोर लानो हायाबा बालिपारायाव आंखौ लोगो हम मैं आहा 7 तारिखत घৰৰ পৰা ওলাম 8 तारिख बालिपारा गई 7 तारिख राति बालिपारा गई पाम 8 तारिख रातिपुৱাৰ পৰা আবেলি 5টা লৈকে মোক বালিপাৰাত পাব আপোনালোকে কোনোবাই যদি মোক লগ ধৰিব খুজিছে বা কিবা মেডিসিন হেক পাইছে আপোনালোকে মোক কন্টাক্ট কৰিব পাৰে এইটো নম্বৰত আৰু বালিপাৰাত লগ ধৰি মেডিসিন ল'ব পাৰে বুকিং চলি আছে বহুত মানুহ ওয়েট কৰি আছে আপোনালোকে যদি মোক লগ ধৰিব খুজে বা মেডিসিন ল'ব খুজে অতি সোনকালে মোৰ লগত এইটো নম্বৰত কন্টাক্ট কৰি ল'ব নমস্কাৰ